Tamsoko jotono Kokborok Academy YouTube channel te Facebook page o norok nugui makhana screen o je tinin topic ingka syllable Kokborok bai hino kokthor o syllable je kokthor Kokborok bai norok nai di college ni syllabus o mannai MA ni je MA University of Poritone borok ni syllabus o mannai tei TET 1 je TET 2 tongo borok ni syllabus o norok mannai school bo syllabus tongo hingke norok o je syllable je topic tongmani kokthor belek kheno nangkukmani je nai di je school ni simi University tei TET 1 TET 2 ni je kokborok syllable ingko syllabus tongo aro bo norok o topic no mannai hingkasa kok salaya chenglainyai tini topic syllable no tuine kokthor tamo hingka naidi kok thaisa sanani thangtani o mane kaisa word no sanan thangtani o tamung khorang bokoso wngmani no hino kokthor tam sajaka naidi jespono kaisa word hamkrai phanangkha ba kothoma phanangkha gangke tamo je oba he word no kaisa sana thangtani o tamung thang je hama bathak mane mane khorang part wngthang kaisa word ni bisingo no part wngmani khorang jemon hama najangma hengthangmani eobono hino tamo syllable kahamke naidi kok thaisa sanani thangtani o khorang bokoso wngmani no hino kokthor hingka naidi kok borogo syllable dalba tongo baksa jagao 6ta rojak tongo pia seng 6ta kok borogo kokthai karinani belaino kutuk seng kaiba ba hingke seng funuk mari kaham kari mano te naitugi mano khapiu hingka naidi kok borogo syllable dalba tongo tamo naidi number 1 o tongo monosyllable number 2 o tongo disyllable number 3 o tongo trisyllable tei number 4 o tongo tamo tetrasyllable tei paithago number 5 o tongo tamo pentasyllable hingke syllable kaibasok tong syllable kaiba tongo hingke o kaibarinyo norok tamo exam o jespanong ton norok kaham kaino obono teinyo topic phainai question phainai obono no norok broad question obo answer ribi mannai je college tongnai borok obono mark 5 ni notes khainarang mano je mark 5 ni kaham kaino oboni answer no norok riwi mannai hingke je short question tei MCQ rok bo bini topic rok no teinya phaijak hingke norok abono bo use khaimannai norok kaham ka naidi hingke syllable dalba tongo eba kaiba monosyllable disyllable trisyllable tetrasyllable tei pentasyllable syllable 5 types kaiba tongo bujikha next tabo faidi monosyllable tamno hon je puila monosyllable tamo naidi hingke kaisa syllable tongnaino hino monosyllable no je kokthayo word o tamo seng kaisa no simi syllable mano kaisa kokthor tongo bono no tamo hinjak monosyllable hanjago oborok ni kok borok bai bumung pharjaya ko haini bagini bono tamo monosyllable disyllable trisyllable hinni hanjago pia syllable no bumung pharjak je syllable no kok borok bai tamo hingke kokthor hino bujikha hingke nahadi o jaga o type khaitani bolum thangka je o ni jaga o tam kai thangka w kawi thangka norok abo mistake tangdi hingke tamo monosyllable tamno hinjak monosyllable wngkha kaisa syllable tongnaino hino monosyllable norok phunung mario naidi di or tamo jak a obo tamo bini obo wngkha structure o je obo hingke naidi jeng a mani hedam a mani ba tamui song a songo hingke a naidi a tamo obo a sound tamo chinoro vowel da consonant a hingke vowel heda hingke tabuk naidi jeng ang honmani ang hontani bo jeng kuno khorang ko da bokoso da part da ingya heda jeng obo wase sound banyo honi payo je tamo ang hningai ang mai rogo tamo abo bo wase banyo hini payo ama afa hamarok jeng abo tamo wase banyo hini payo hingke ora tamo naidi a hingke tamo bo vowel wngkha ng tamo ng hingke umoni sound hingke tamo consonant ei obo haino hingke o ani tolao vowel tei angni tolao hingke vowel consonant obo hingke je bini structure phunukmani taisa phunuga nog puilen simi je obo hingkha tamo je vowel ni structure no phunukjangmani tabo a hingke bini vowel structure tamung nai hingke bini je syllable structure nai a hingke tamo sini vowel hini jeng saimano
tei tamo oro ang hentaniwo tamo naidi ang hentaniwo naidi je a n g hingga oro tamo ang hentaniwo जों आ हंगे तamo vowel hingke ng obono to जों sekaki manya hingke bo tamo consonant hingke bc obongka tamo je syllable ni phunukmari tei je phunukmari ni tamo syllable structure hono obono bujika obahanyo d syllable tri syllable tetra syllable tei baki syllable abo obahanyo borong ni structure ngai je vowel consonant rogui next tongo d syllable d syllable tamo hongkangke same no monosyllable hongka tamo kaisa syllable tongnaino hino monosyllable d syllable hongkangke kokthayo kainei syllable tongo abo hai kokthairong tamo hinjak d syllable honjago asok logya phunung mario na je direct norok phunung mario na je जों tamo kofon hmani जों mani kofon hmani aduba kofon hongka tamo kofon hongka kofon duita tamo oro kokthai haing tongkha heda manjujak tongkha oro ঠিক da seithai je kokthai tamo manjujagi thangka kokthai hingke tamo kofon hingke tamo kha kofon hingke ko ke tamo consonant o tamo vowel iko hingke fo hingke ph fo hingke tamo consonant o sound hingke vowel tai no hingke tamo consonant e obahai iko nari ko plus phon ko phon nangkha ko plus phon hingke tamo ko phon hingke ko tamo consonant o vowel hingke pho tamo consonant ph mane no pho do pho ni sound hingke जों tamo sini kok borogo je consonant ph जों abono khagi manya jemon bini example o tongo kokthai naidi pho bai tam thangke phaidi phainai phia mane ya kokthai ro hingke जों bono khagi manya hingke pho tamo consonant o sound tamo vowel tei ayango no sound tamo consonant hingke bini syllable structure rok obahai ungu obahanyo number 2 phunung maribo naidi kolok mani जों naini di nor huni naidi kolok mani जों kolok heda kisasa hama bathak sung thango kolok hontanibo kolok honi nai hingka tamo obo je bathak kaisa word no hama bathak songui ne kaini je tamo sound peplaka hingke bono tamo hunjak bono d syllable hunjago hingka orobo naidi ko sound tamo consonant o vowel hingka lo tamo consonant o vowel tei ko hingka consonant e obahanyo third number example naidi athuk mani जों athuk hunla norok athuk hini naidi hingka norok athuk heda e obahai hingka tamo a hingka sin kok borogo vowel hingka tho tamo consonant u tamo vowel tei ko tamo consonant bujikha khakai norok bujiba khena hanine o syllabus no naidi syllabus no norok joto no mannai je school level o mannai college level o mannai tei university level o mannai abono kare TRBT ni TET 1 je TET 2 je teacher recruitment board borom orobo o je syllable ni je kokthor ni syllabus norok nuknai hingga number 4 ni example naidi kosong mani heda bo borok kosong manta kosong hingga ko tamo ko hingga consonant o vowel sotamo consonant o tamo vowel tei ng umoni sound tamo consonant bujikha obongkha d syllable tei bini phunukmari norok nai di oboni no tabuk short question phaikya je 3 syllable tamo bini phunukmari kainai de hine mark 2 ni hingka tamo 3 syllable tamo hingka kaitham syllable tongnai no hino 3 syllable heda bini answer thangka definition hingka bini phunukmari tamo hingka naidi phunukmari number 1 naidi जों je tamo to pepe to khmani to pepe kaitham dangka sound kaitham da pepla to pepe hnaina hingka tam naidi obo to pepe hingka bini syllable structure bo bahengna hingka to tamo ti hingka to tamo consonant o vowel po tamo consonant e vowel tamo po consonant e vowel e obahai sini kok borogo tamo sound je kungko vowel consonant hingka e hingka tamo a i hingka tamo e ni sound I hingga tamo i ni sound i hingga tamo u ni sound w hingga tamo e ni sound heda hingga o hingga tamo u hingga tamo o ni sound ko hingga abahai no hingga to hingga ti hingga tamo nai to hingga
u hingke tamung o ni sound kogo bujikha e oboro wngkha hingke naidi number 2 naidi number 2 phunuk maribo tongo sung je baksa kakamuk hunu kakamuk arabo kaithamungo syllable hingke shikambuk mani shikambuk kaitam sound da peplakha hingke o je kaitam sound peplakha mane tamo bo 3 syllable kaitam sound mane kaitam khorang bokos mane tam hon 3 syllable bujikha hingke sotamo consonant bini syllable structure obo haingnai norokna phunugui rekha abo tei salia hingke number 3 unko number 3 ni je phunuk mari naidi number 3 o tam sajaka sung je chengkharu humani chengkharu hini je norok bukhuk bai logi chengkharu kaitam syllable heda kaitam sound khorang tamo bokos ongkha kai busuk wai busuk bokos ongkha waitha hingke botamo bono hino 3 syllable hingke bini syllable structure cho hingka consonant e tamo vowel hingke ng umoni sound consonant e obohai norok je porimani logi o syllable structure no kaham keno muitu khlaina ni bagui tamo kaham kano muitu khlailadi tomung oro norok no tope pe ni ria kare nya tam khareka cb plus consonant vowel plus consonant vowel hini nyai example ri rekha oboni kokthai no kardi ni saireka hingke basically tamo short question nogo obahe phayo tai tet rogo competitive exam rogo obahe phayo hingke nung saimaka je tamo consonant vowel consonant vowel hingke tam saimaka sengoro o obongka 3 syllable ni kokthai hingke tabuk sung consonant no tam kokthai tong obon je unko example tongmani je option tongmani oborong naine sung tamo sung o word no karenai je i obo ko consonant plus hingke tamo je tope pe himani kokthai khapibu huninya sung obono answer nai e obo haini bagui nyai wong je phunuk marin logi kaham khlainai o je bini structure tongmani abono kaham keno naine mutu narak je bini structure consonant or tamo structure consonant vowel no sini jangnai consonant tamo vowel tamo e obo tak faje tetrasyllable tamo kaibri kokthor eba syllable tongnai hine tamo tetrasyllable phunuk maribo naidi androsho nai hini naidi logi an do ro sho iko an do ro sho hingke bini structure bo hingnai iko a hingke vowel no hingke consonant do consonant o vowel ro consonant o vowel sho consonant o vowel e obohai hingke bini structure wngthangka hingke tomung o jaga norok no tamo structure ri rekha bono o structure question khaireka tike question khaireka je tamo vowel consonant space consonant vowel space consonant vowel hingke tamo oro 1 2 3 4 hingke nugui tam saimaka se o oro kaibri syllable tongo hingke bini option tongnai je tamo andorosho heda andorosho nine androsho ni option tonga i obo androson tamo vowel consonant vowel e obo haike tam khaimaka norok sinika je obo hai word dong hone tai sano nainai di je obo hai kari ka vowel consonant vowel obo hai ke structure ri ka nong no hingkai kok kar de option ri ka nong no tedo option ri ka hingkai first option no tongo tamo an do ro sho hone hingkai tamo vowel oro phainai a sound consonant tamo no heda consonant do vowel o consonant ro vowel o consonant sho te vowel o e obo haike tamo khapi thangka heda bini structure bai tamo jungno structure phano tomo question diri ka hingke jung bini kok thaino naitugui mankha tamo word asuknai hinai e obo haike exam rok phainai je competitive exam ni bagi porne rongke hingke je college go pori tongnai school go pori tongnai borok to nangia borok ni to tamo borok ni to mark 10 ni phaijong mark 5 ni phaiana hingke borok obono direct tamo example rinai structure redi hingke redi structure nangia hingke taredi only phunung mari sanka hingke androsho sim sirdi an do rosho hinai bujikha hingke tomung nor ni short question je obo haike rajak tongkha je tamo khaijak je structure ri rekha bini kok thai kardi hingke
norok bo obono rimangka bujika tak faidi last pentasyllable tamo same kaiba syllable tongnaino hino tamo pentasyllable phunungmari sotoro bongo ikuna hade sotoro bongo o tamo bo vowel bo sajuno basai mano haine bage bo tamo bong ongo bujika sotoro bong bo tamo bo hingke to tamo bo o heda hingke umo ni sound tamo je umo eba onusar ni sound hingke ke sing english ba ke sei ngcu heda ngcu hingke tamo bo to bo sajung basaka bo tamo bo consonant o vowel hingke ng tamo bo consonant heda ikonadi consonant vowel consonant e bahai hingke obong khatamo tinini je syllable eba kok thor topic tongmani kha khai nor kaham kono buji mankhana je phunungmari ruwainya norong kaham kono bujongna bage ang bo sak tharmani hingke o syllable je topic kok thor obo school college university tei especially tet 1 je tet 2 pori tongnai boroni syllabus tongo hingke norok jotono kaham ke bujina try khaile di tei obono practice khaile di hingke tinini video asukno obo hai video tebo tubi phaitong norok buskango norok channel subscribe khlai di tei facebook page no follow khanya tapok di abo tai kaisa kok norok share khanya bo tapok lai di